Пересказ довольно часто была бы на то, кити боллали. Красноярский край, граница бар быттаваны, осенние кыряин. Он кыряир капипит. Аседда уонтан белемнен мавон бирге, он бирханы кырен тастык. Кара самолет, 2 елдыр. Күнүш 2 часкадлы самолет это нормально көтөн испите. Булыттар дүллеринен, онтон берли точка снижение вардак битте. Аллара жишти бит. Аллара темран. Кыдлар орохторун кыдлары көрөн эрги бипит. Ну эрбол батак потур. 2 самолет лебе криника нарете. 2 терги бите. Онтон үшүгөр самолет лечик көннөр бите. Көннөрүн нормальный балаганя турur будун кенне көтөнен эми лебе клиникадан бабыта. Лебе клиника мутунан кыңнайды бетинен тоокка каяга кетелине битти. Каяда итулар тас. Каяга кетелен маран лечик стекленнен тынкини бамакылар бут балах көтөн токсо бита. Мен боллалы бутнан кала бетим, правда, то ремень безопасности была. Он лево клиникам болан лечик с левой стороны удар барата не эти вещи. Кем атаган он ехнен атаган, он ойгостурун топ биде, үпүт месте титан камна ата. То ырытыер была. Конечно, 2 частан уже тюхеттан ол сигнал бербипит. Кихи костер оттон тундура дойду, мас отсох. Болар болбат тохтарынан чал губка, сиденье губка тыны матан. Олар болбат. То состояние мелтен. Тюну бичаска. Лөхтәвите. Антон тюнар күнүш сасырда болар. Тон каскелтре толу саны дикке. Чизбетлети кенен алтатади. Кинен оннамин. Бирин состояние миши, кыратыкта упун. Элер битимиши, оннан билин балахаттан таксарни, мебекене такарни. Минеге заряден тухпарыт аэропорттон оллу лехтире. 2 самолет кележер, 5 самолет байыны бөлләбиде. Байын кастада көппөппүт. Онна хангачинник болду жамилет ижинник. Атак тухпай хамилет эте тухтар. Жозны иммат это он айрактыр көтөжүп билин древнеттен тубар артыты сүбе 200 километр, 230 градус было. Он айрак көтөрөтүбүт.